Ndabaza ngo iyo muvuze kugarura ubuyobozi bivuze iki? Bivuze ko leta izagaruka n'ingabo zayo ndetse n'abandi bayobozi bayo? Yes. Icya kabiri, iyo muvuze ceasefire iri kubahirizwa ko tubona ko bakirwana ndetse na mu bwanyu mukunze kuvuga ko mwarashwe? Ikindi, mwiteguye gufungura ikibuga cy'indege ko Kinshasa yashyizeho abaminisitiri 3 bagomba gukurikirana ifungurwa y'ikibuga cy'indege? Muzakorana muti? Nakongeraho n'ikindi, abaturage ba Plaine de la Ruzizi baratabaza ngo mubatabare, murabasubiza iki? Murakoze. Merci beaucoup, je m'appelle Mahirwe Elad. Je travaille pour Mamurwa Gasabo TV. Mais je vais poser ma question en Kinyarwanda Maître Jean Paul. Hari ikibazo cyakunze kugarukwaho cyane kandi mwanagishubije, ariko numvaga nabumva Ikinyarwanda mwakwihangana niba ntacyo bitwaye mukongera mukabaha isobanuro ikigendanye na neutralisation y'imitwe iretranje ndetse ni locale. Ngira nk'uko mwabivuze, mwavuze ko imitwe iretranje igomba kuba neutralize, hanyuma locale bakayambira intwaro, ariko noneho nk'uko tubizi AFC 23 ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kugeza uyu munsi ko mbizi bari bakifata nk'umutwe w'inyeshyamba n'ubundi. Ese munashaka gutanga ibisobanuro koko mwebwe mutari concerne niyo mitwe ya ADF FDLR? Ikindi kibazo ngira ngo Marikyo yakibajije. Murakoze. Murakoze. Merci. Ndahera ku kibazo warubajije, ngira ngo cyasobanuwe mu rundi rurimi, mu Gifaransa niho bakibajije mbere. Warubajije ku kibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ngo ese twebwe ntabwo twifata nk'umutwe witwaje intwaro kimwe niyo yose wavuze yindi. Nabisobanuye n'abandi babisobanuye, tuvuga ko abari mu biganiro ni impande zibiri, uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa n'uruhande rwa FCM23. Nukuvuga ngo niba barageze aho baganira, nuko buri ruhande rwemeye yuko urundi rufite uburenganzira bwo kwicara ku meza no kuganira. Iyo rero mwageze mu biganiro muri impande zibiri ziresha, abambanjirije babivuzeho cyane, kuko mu biganiro byakozwe Doha nuko impande zombi ziresha, ziraganira nk'abantu babiri baresha ku meza. Ubwo rero ndi wavuga ngo FCM23 ngo nayo igomba gufatwa nk'iyindi mitwe, kuko leta ya Kinshasa irabivuga muri media, irabivuga mu binyamakuru, ariko mu gihe yemeye kwicara no kuganira n'umutwe wa FCM23 biba bisobanuye yuko yayifashe nka partenaire cyangwa se umufatanya gahunda cyangwa se ibikorwa niba ariko twabivuga. So ntabwo rero leta ya Kinshasa mu biganiro ifata FCM23 nk'umutwe witwaje intwaro. Icya kabiri, muri aya masezerano twavuze tumaze gusinya na leta ndetse nazakomeza, biragaragara neza kandi byumvikanyweho n'impande zombi ko imitwe yitwaje intwaro y'amahanga izazamburwa ku ngufu niba itazirambitse. Ibyo ngibyo ndetse bijanye n'andi masezerano yagiye asinywa na leta ya Kinshasa, cyane cyane ayasinywe Washington hagati ya leta ya Kinshasa na leta y'u Rwanda. Icya kabiri kigaragara none muri aya masezerano nuko imitwe yitwaje intwaro y'abanyagihugu, kuvuga y'abanyekongo, nayo izazamburwa ndetse yo inyuzwe muri biriya bise demobilisation na reintegration. Ibyo biri mu masezerano. Ntabwo rero bitureba twebwe, icyo twebwe FCM23 ndetse hamwe na leta, ibyo tuzumvikana mu mugereka w'aya masezerano ari byo bita protocol y'uburyo ingabo tuzazigenza nuko tuzazubaka, ibyo bizumvikanwaho icyo gihe, ariko ntabwo bireba n'ibyo kwamburwa intwaro ndetse no kuja muri demobilisation. Ibindi ndahita nsubiza ibibazo byabajijwe mbere hariya. Ngo ese iyo tuvuga ngo kugarura ubuyobozi bisobanuye iki? Ese bari abayobozi nibo bazagaruka hano mu bice turi? Iri jambo kugarura ubuyobozi mu Gifaransa bavuze ngo ni restauration de l'autorité de l'État cyangwa se restoration of state authority mu Cyongereza. Barisobanuye babivuze mbere yanje yuko
twebwe tubifata ko ari ukugarura ubuyobozi mu gihugu cyose. Ntabwo ari ibyo bamwe bashobora kuvuga ko ari leta izaza igafata utu duce turimo tugenzura none. Oya, hari ahantu henshi mu gihugu hatagaragara ubuyobozi bwa leta mu by'ukuri. Nicyo gituma mu biganiro bizakorwa bijanye n'iki kintu cyo kugarura ubuyobozi cyangwa se restauration de l'autorité de l'État, kuko byemejwe mu mirongo migari muri aya masezerano, bizaba bigamije kugarura ubuyobozi bwa leta mu gihugu hose, ntabwo ari hano gusa. Niko bimeze muri aya masezerano, ni nako tubyumva. Ikindi wavuze ngo ceasefire twarayisinye ariko ntiyubahirizwa, twabisobanuye bihagije. Twarayisinye ntiyubahirizwa. Icyo dukora twebwe ni ugukomeza kugaragariza inzego ziteganyijwe muri ayo masezerano yo guhagarika imirwano yuko leta itarimo yubahiriza. Turatekereza ko tuzakomeza tubikore, ndetse tunasaba yuko bafata ibyemezo nk'uko biteganywa nanone muri ayo masezerano. Ikindi wabajije, wavuze ngo ikibuga cy'indege leta ya Kinshasa yashyizeho abaminisitiri bashinzwe kugifungura, bavuze ko bari 3, ngo se twiteguye gukorana nabo. Twebwe icyo kibazo bagishubije, ntabwo leta ya Kinshasa iranabisaba ko tugomba gukorana nabo. Uko babigenjeje bo bumva ko ari bafite ububasha bwo gufungura ikibuga, baranabivuze, bavuze ko kigiye gufungurwa, ibyo birabareba. Ubwo wenda bazi uburyo bazabikora batatwiyambaje. Turacyari ko tubireba natwe tuzi uburyo bazabigenza, ariko icyo tuzi ni uko ikibuga cy'indege kiri hano kuri Goma, kandi kuri Goma nitwe tuhari, nitwe tuhatuye. Sinzi rero uburyo bazabikora. Icyanyuma wavuze ngo abaturage ba Rusizi baratabaza ngo tubatabare. Ni henshi, ntabwo ari Rusizi gusa, hari ahantu henshi. Hari uwabibajije no mu kibazo hariya imurenge Minembwe cyane ukuntu hazungurutswe n'ingabo nyinshi z'abarundi n'imitwe ya mayimayi n'iza leta. Hari ahantu henshi mu z'ukuri hari abaturage bavuga ati mugire vuba, ahubwo mugere n'ahandi iwacu mudutabare. Ibyo ni ukuri, hoba Rusizi hoba n'ahandi. Ibyo ngibyo umuvuma irabizi, kandi nubwo tuba turi mu masezerano kandi tugomba kubahiriza ibivugwa mu masezerano n'ibyo twiyemeje nk'uko umuyobozi yabivuze, ariko tuba tuzi nanone ibibazo abaturage barimo, tuguma no kubigaragaza kugira ngo bishobore gukemuka. Murakoze. Aksanti. Reka mugenzi wanjye gusubiza mu Kinyarwanda, ngenda ndavuga bya bindi mu Giswahili. Jean Paul, ntabwo numvise irindi zina ryawe. Wavuze gukorera ikinyamakuru cyitwa Kivu Iwacu Info. Wabajije ko kuba twaragiye Doha, ndetse warabonye n'umuyobozi wa FC wungirije Bertrand Bisimwa, ko niba ntabwo babyaduteraga ushingiye ku byo Kinshasa yavugaga, ndetse n'ibyo bashize hanze k'inzandiko zishinzwe kubafata iwe n'abandi bayobozi. Icyo nagusubiza nuko abantu bose bagiye Doha, ukuye nawe ubwiwe umuyobozi n'abandi bose, bagiye mu buryo habaga hari ubwishingizi bw'ibihugu bikomeye. Mu biganiro byabaga Doha harimo n'ibihugu nka Amerika byari bifasha mu biganiro mu kumvikanisha impande zombi. Ibyo rero byatumaga abantu bose bagiye ku mpande zombi, cyane ku ruhande rwacu, bagira icyizere yuko nta mpungenge z'umutekano wabo. Ntabwo rero twibwiraga ko kuba umuyobozi wacu yagiye, nubwo hoba hari ibyo iterabwoba rya Kinshasa, ko hari ikibazo cyari kuvamo. Niko yagiye, yaragarutse, n'abandi bose baragarutse kandi bari mu mutekano, nta mpungenge zari zihari. Ikindi wabajije ngo ese Doha ni ikinamico. Ntabwo navuga ko ari ikinamico. Umuyobozi hano ibyo yavugaga mbere, yavuze ko hari bimwe byagezweho mbere yuko dusinya icyo twise ngo ni accord cadre cyangwa framework. Mu Kinyarwanda washaka ijambo risa nayo yombi, ntaryo ndabona mu mutwe wanjye. Bimwe mu byagezweho mbere, hari icyo bita ngo ni ceasefire mechanism, imonitoringa inakora, mbese ni uburyo bukoreshwa kugira ngo barebe ko hubahirijwe amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibyo ni bimwe mu byumvikanyweho n'impande zombi. Icyo twavuze hano umuyobozi yavuze nuko nubwo ayo masezerano yasinywe mu kwezi kwa 7 cyangwa ku 9 sinibuka neza,
ntabwo uruhande rwa guverinoma ruyubahiriza. Ni ukuvuga ngo twanegosyaga, twakoraga ibiganiro, ariko nanone tuzi yuko ayo masezerano atarimo yubahiriza. buri gihe igihe cyose babaga baduteye twabigezaga kuba bishinzwe kugira ngo ayo masezerano yasinywe n'impande zombi yubahirizwe. N'ubu turimo tuvuga iyo dutewe tugaragaza yuko ayo masezerano atarimo yubahirizwa, ndetse tugasaba yuko ababishinzwe bateganywa muri ayo masezerano bakora mu buryo buteganijwe nanone kugira ngo uruhande rurimo rutera rushobore kuba rwafatirwa ibihano. Kuba rero hari ibyo bitero ntabwo bihagarika ibiganiro birakomeza, ariko nanone bikagumaza kugaragazwa yuko hariho kutubahiriza ibyagezweho n'ibyumvikanywe n'impande zombi. Ni ukuvuga ngo ese doha hari icyizere ifite, icyizere nticyabura iyo urimo uganira. Turimo turaganira na leta kandi dufite icyizere ko tuzageraho imirwano ihagarara, hakaba ubwumvikane, ibibazo bigashobora gukemurwa mu buryo bw'ibiganiro bitanyuze mu ndambara. Murakoze. Merci.